Lekgotla la Boditšhabatšhaba la Botsogo, World Health Organization, le seegetse fa thoko kgwedi ya Motsheganong e le 31 e mo go lone go tshwarwang letsatsi la mafatshefatshe la go itima motsoko, World No Tobacco Day, e le tsela nngwe ya go ruta le go rotloetsa setšhaba go emisa tiriso ya motsoko. Re tla simolola thulaganyo ka go tlhaloganya ka botlalo ka letsatsi le, setlhogo sa monongwaga le gone go utlwa gore ka goreng re itebagantse le setlhogo se. Letsatsi le la mafatshefatshe la go itima motsoko ke letsatsi le le thomilweng ke Lekgotla la Botsogo la mafatshefatshe le ka sekgowa re reng World Health Organization gore ngwaga mongwe le mongwe ka kgwedi ya Mei le di 31 go ipelelwe lone letsatsi le. Maikaelelo le gone go ruta kana go ruta setšhaba go ba lemotsha ka bodiphatsa jwa tiriso ya motsoko le gone go rotloetsa ba dirisa motsoko gore ba o itime mo tsatsing leo. So sa monongwaga sa re Unmasking the Appeal, Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products. Setlhogo se tota se le ka gone go bipolla ditsela tse e leng gore bagwebi ba motsoko ba di dirisa go ngoka badirisi ba motsoko gore ba tswelle ba o dirise le ba sa o diriseng gore ba simololle go dirisa motsoko. Maikaelelo a setlhogo sa monongwaga sa letsatsi la mafatshefatshe la go itima motsoko ke go bipolola metlhale yotlhe e bagwebi ba motsoko ba e dirisang go ngoka banana go dirisa motsoko le go lemotsha setšhaba ka bodiphatsa jo tiriso ya motsoko e ka botlisa mo botsogong ja rona. Mme gone mo lefatsheng la rona re itemogela seemo se se ntseng jang sa tiriso ya motsoko. Mo lefatsheng la rona tiriso ya motsoko e go godimo hela thata. Ka 2017 re ne ra dira dipatlisiso tse di bidiwang gote Global Adult Tobacco Survey, mme ne ya re ka etsa gore 17.6% ya bagolo mo lefatsheng la rona ke bagogi ba motsoko. Ha re tshwantshanya le mahatshe a re bapileng le one le mahatshe ka bophara ke dipalo tse di go godimo hela thata. Mme mo dipalong tse go no go supagala gore bontsi ja batho ba ba goga motsoko ke borre gona le bomme. Mo dipatlisisong tse gape go no go supagala gore bomme ba dirisa thata motsoko o sunediwang gona le o gogiwang o ntshang mosi. Go supagala gape gore ko ntle ga dipatlisiso re lebeletse hela tiriso ya motsoko e mo lehatsheng. Banana ba dirisa motsoko ka tsela ya gakgamatsang ebile ba dirisa metsoko e re ka reng mo malatsing a gompieno e mo fashioneng. Re lemogile gore tiriso ya motsoko e ile go godimo hela thata. Kwa tshimologong ya thulaganyo re tlhalositse gore molaetsa wa monongwaga wa segopotso sa letsatsi la mafatshefatshe la go itima motsoko ke go bipolola metlhale yotlhe bagwebi ba motsoko ba e dirisang go ngoka setšhaba go dirisa motsoko. Tla re tswelele le thulaganyo re utlwe gore ke metlhale efe bagwebi ba motsoko ba e dirisang go ngoka le go tsietsa banana gore ba kgatlhegele tiriso ya motsoko. Re itemogela metlhale e harologaneng e leng gore bagwebi ba motsoko ba e dirisa go ngoka badirisi ba motsoko mo go diriseng segolobogolo banana. Mengwe ya metlhale ya teng ke gone gore ba dirisa dilo tse di natetsang motsoko, mehuta ya motsoko e leng teng. Ba ka ira gore motsoko o nne le flavor-a go te ke wa strawberry, ke wa vanilla, ke wa ice cream. Ba kgona go dira gape gore metsoko e nne le tebego e rileng, e nne mentle e kgathise, e nne le mebala, e nne meshibidu, e nne metala, e nne bonte bo e leng gore ga o lebile ga se gantsi o ka akanyetsa gore seo ke motsoko. Se sengwe gape se ba se dirisang ke gone go nna ba dirisa mekwalo kana melaetsa e supang gore metsoko e mengwe ga e bora ya ka e re itoetseng go kgona go fitlhela go kwadilwe light kana reduced harm. Ga go ntse yalo badirisi ba motsoko ba dumela gore ga ba dirisa motsoko kana sigare seo ga e tshwanele nngwe le ga e bora mo go kalokalo. Se sengwe gape se ba se dirisang ke go ipapatsa, ba ipapatsa mo re bone mo di television mo bo Facebook, dio tse e leng gore re itse gore di dirisiwa tota ke banana. Se sengwe gape ba dirisa batho ba re ba bitsang di-celebrity kana di-influencer, batho ba e leng gore banana ba sala morago ba rata. Yaanong motho ha rata mongwe celebrity mongwe a bona a dirisa motsoko kana a dirisa sengwe hela le haele bone bojala, banana ba tsaya gore ke so se siameng se e leng gore sa kgathisa se dira gore le wena o lebege o le motho o rileng.
Se sengwe gape se se teng ke go dirisa ditebego tse di rileng tse e leng gore ga di lebegele motsoko. Go na le tse di lebegang yaka dipena tse di itemogelang di-electronic cigarettes. Ga o lebile mo gongwe ka re pena, mo gongwe ka re makara, mo gongwe ebile ka re memory stick. Ke dilo tse e leng gore wena o ka seke o lemoga gore ke motsoko, mme ke dilo tse di diretsweng gona gore di kgathise di seka tsa lebega di bonala tota gore ke motsoko. Re ithutile ka metlhale e dirilweng gongwe ka setšhaba ebile le bagobi ba motsoko ba o bapatsa ka tsela e e leng gore setšhaba se o kgatlhegele thata. Mme gone ke mefuta efe ya motsoko e re bonang setšhaba se inaakantse le go e dirisa? Banna ba inaakantse le mefuta e harologaneng ya metsoko. Go na le metsoko ya disekarete, go na le metsoko ya mebolara, go na le metsoko e leng gore ya segompieno e go tweng e-cigarette kana ba te ba re vape. Go na le ditagi tse dingwe tse di tshwanang bo katse, go na le bo cocaine. Go mehuta hela e harologaneng, mme mehuta e ha e helele hela go na le dilo tse dingwe gape tse di gogiwang tse e leng gore le tsone banana ba leka go itagisa ka tsone. Go na le dikgang kgotsa ditumelo mo setšhabeng ka tiriso ya motsoko mme go sena boammaaruri ka se. Ta re utlwe ka dikgang tse. Batswana ba dumela gore go dirisa motsoko go ka thusa ha motho a tswa mokola, mme ga se nnete, ga go a nna jalo. Motsoko o dira gore ditshika tse di tsamaisang madi mo mmeleng di ne di tshesane, madi a ska tswa kana ska tsamaya ka bokete bo bo ntseng jalo. Ke sone se ba dumelang gore motsoko o thusa ka go emisa mokola, mme tota ga go a nna jalo. Re gakologelwe gore gone go sisagala ga ditshika mo ke gone mo go helelang go dira gore badirisi ba motsoko ba kgone gore ba tshabelelwe le go nna le bo stroke kana go swa mohama. Se sengwe gape batho ba dumela gore motsoko o ka go thusa go latlhegelwa ke mmele kana ke re to lose weight. Ba dumela gore ga o dirisa motsoko o ka kgona gore mmele wa gago o nne mo seemong se se rileng, mme ga go a nna jalo. Ke mo go diragalang gore motho gongwe a iphitlhele mmele wa gago o ntse jalo ka gone gore motsoko o ama mmele wa gago ka tsela tse di harologaneng, mme go sa reye gore ke e ka nna lengwe la dilo tse o di dirisang gore mmele wa gago o nne ka seemo se se rileng. Batho ba dumela gape gore ga o dirisa motsoko ga nngwe hela, yaka mo dinakong tsa gompieno re bona yone mešha e tshwana le bo hubbly bubbly. Batho ba teng ba ta go bolela gore nnyana ke dirisa go mo hela ga ke etisitse e le ka mafelo a beke ga nngwe hela. Ba dumela gore ga go borai ga o dirisa motsoko ga nngwe hela. Motsoko ga o tshwane le dilo tse di tshwanang le bojalo bo kgonang gore go twe nnyana ga lasitse pedi di siame. Motsoko one ka sekgwara re there is no safe level of exposure. As long as you're exposed, your health is at risk. Re ntse re le mo go eo go na le ba dumelang gore ga motsoko o gogiwa ke o mongwe e se nna gore re nna ke siame. Ka bo madimabe ga go a nna jalo. Ha o hema one mosiwo wa motsoko, le wena o ka tshabelelwa ke go nna le malwetse a harologaneng, dikankere le tse dingwe hela yalo tse e leng gore di ama le ene o dirisang motsoko ka sebele. Ba bangwe ba dumela gore motsoko re o bitsang snuff kana snuff ka sekgowa ga o borai yaka cigarettes. Ga go a nna jalo. Snuff kana snuff se dirilwe ka lone letlhare la tobacco le e leng gore le na le nicotine le ama mmele ka tsela e tshwanang hela yaka cigarette. Yaanong ke dingwe tsa dilo tse e leng gore re lemoga gore Batswana ba na le ditumelo tseo ka tiriso ya motsoko, mme tota ga go a nna yalo. Ke ditsela hela tsa gore batho ba tswelele ba batla go dirisa motsoko mme o ntse o sa ba siamela. Tiriso ya motsoko e borai fela thata mo botsogong ja motho. Go sa kgathalesege gore motsoko o bapaditswe ka tsela e ntseng jang kgotsa o phuthetswe ka tsela e kgatlhang jang. Motsoko o ka tlisa bodiphatsa bofe mo botsogong ja rona? Tota motsoko hela ke simolole hela ka go tshwaela gore tota ga gona sepe se se bomosola ka go goga motsoko. Motsoko ke nngwe ya selo se e leng gore ga o se dirisa hela ka ga tshwanetse go se dirisa ka teng hela o nna o se goga tsatsi le letsatsi. Ke selo se e le gore se kgona go hela se go gapetse botshelo hela re rialo ka gore se to go bakela malwetse a le mantsi. Mo hela ke simolola ke re motsoko o ka go ama go tswa ko thogong ga go ema ko maotong
gore karolo nngwe le nngwe ya mmele e ka amiwa ke motsoko gongwe re simolola hela re re ga re bua hela ko leganong hela re ra itsela gore ko tshimologong hela motsoko o kgona go dira gore meno a gago a nne kore o change-a color ya meno a gago a nna maielonyana gape wa go nkgisa legano mo e leng gore gantsi ebile ga o le monana batho ba kgona go tshaba gore ba nne ba go ikatumisa thata ba lebile gone gore yo nna a sa nkge sente hela go so be re tsena hela le gone ko dikankere go na le dikankere tse e leng gore ke tse di amang legano tse e leng gore ka di bakelwa ke yone tiriso ya motsoko ga re tsena mo dikankereng hela ka go harologana ga tsone tota re tsaya gongwe ka kankere ya makgwago ke ngwe dikankere tse e leng gore tota di supile gore tsone hela tiriso ya motsoko ka go bakela yone kankere ya makgwago e be re lebelela hela dikankere ka bontsi dikankere tsa bo mometso gore hela dikankere ka mehuta le tsone dikankere tsa bo breast tota mo go bomme e be re lebelela hela le malwetse a mangwe ka go harologana ga one gongwe re ka lemoga gore gongwe ga go ga motsoko le bone bona le tsa tshwana le bone bo sukiri tiriso ya motsoko ka go bakela gore o helele o na le bone bolwetse ba sukiri ga re tsena gape le mo go bomme kana tota le gone mo go borre motsoko o kgona go dira gore o ska wa kore mo go borre ba ska ba tshola mme le ene hela yalo kore o kgona gore go hukutse fertility mo go mme kana mo go rre mo gongwe gape ditamorago tsa tiriso ya motsoko gongwe kgona gore ga ile gore a ka ne ke bua ka bomme ba itshologetseng bana ba teng ba kgona gore ga gongwe o ithela bata ba tsholwa ka weight e ko tase gongwe ngwana a teng o ithelele gore ngwa a tsholwa le kore pele ga nako a ke ra itse gore mme ga emile o tsa kgwedi tse 9 ga gongwe kgona go hela a tata pele ga nako e bo go nna le gone gore go gongwe ngwana bo go nna le mo re go bitsa re re ke sudden infant death syndrome mo e leng gore gongwe ngwana o kgona gore ngwana o robaditse ngwana ga le bo ithela gore ngwana o thokahetse mo e leng gore gongwe ga gongwe o hemile one bo mosijo jo bontsintsi bo and then gape hela motsoko o kgona go dira le go tsosetsa le malwetse a mangwe ya ka bo asthma o kgona go direla go ha asthmatic ke le one ntateng ya tiriso ya motsoko gongwe hela be ke tshwaela thata gore gantsi batho ba go ga motsoko motho o kgona gore nna ke itse semamang o gogile motsoko dingwaga tse kana nna ke le go ntse ke goga motsoko ke gogile motsoko for 20 years mme ga ke na le ga le bolwetse bope ke re batho ra harologana mme ga gore gore ga le gore mo nakong ya gompieno motsoko ga o ise go gane ga gore gore mo tsamayong ya nako ga o ka kwa go ama gape o tshwanetse gore o ipotse gore mme le ga le gore mo wa re wena ga wa go ama o motsoko tiriso motsoko ya gago ya mile batho ba le kae kana gongwe ga o itse gongwe go ga motsoko ga gago batho ba bangwe ba heletse ba thokagala ke bone malwetse ona a bokhupelo e leng tateng ya go ga mosi o tswa mo motsokong o leng gore wa goga tota hela nka tshwaela ka gore ka heleletsa ka gore motsoko o diphatsa motsoko ga gona sepe se mosola se leng gore ka re wa se dira mo mmeleng wa rona ke ka mo helang ka reng a re le batswana a re tseng ditshwetso tsa gore ra go emisa go goga motsoko tiriso ya motsoko e borai fela thata mo botsogong ja motho jaaka go tlhalositswe fa e le nngwe ya mabaka a eteletseng pele mo go rotloetseng malwetse a sa tshelanweng ba ba setseng ba amilwe ke tiriso ya motsoko mme ba na le kgatlhego ya go tlogela ba ka dira jang batho ba e leng gore ba na le kgatlhego ya go tlogela tiriso ya motsoko ba ka ya ko ditleliniking ba tla bona bonnese ko ditleliniking le bongaka ba tla ba thusa ka go tlogela tiriso ya motsoko mme gape batswana ba ka ya ko di-social workereng ko di-counseling ko e leng gore ba tla fitlhela batho ba tla ba thusang go emisa tiriso ya motsoko ka tsela ya counseling mme gape Ministry of Health through the Levy Fund o na le non-governmental organizations ba berekang le bone ba e leng gore ba thusa batswana le bone go tlogela tiriso ya motsoko go na le Bosasnet go na le Red Cross ke tsone makalana a leng gore re bereka le ona a leng gore a thusa batswana go tlogela tiriso ya motsoko mme batswana ba ka ikamanya le one go na le se se ka dirwang go thibela tiriso ya motsoko le ba ba setseng ba amegile go na le ko ba ka bonang thuso teng re bona bagobi ba motsoko ba tla ka metlhale e farologaneng e ngokang banana go kgatlhegela tiriso ya motsoko seabe sa mekgatlho le makalana a ikemetseng ka nosi
ke mo go sireletseng banana mo tirisong ya motsoko ga mmogo le gone go thusa ba ba setseng ba amegile. Mokgatlo wa Botswana Red Cross re thusana le goromente le makalana a mangwe go leka go lwantsha go goga motsoko le go leka go hokotsa go goga motsoko, mme re itebagantse le setšhaba ka kakaretso. Re dira jalo ka go isa dithuto ko batswaneng, re isa dithuto mo makalaneng a harologaneng, e kana di-public areas ko di-bus renkeng, re isa ko dikerekeng, re isa ko bananeng ko dikueleng, re isa mo setšhabeng. Re rutile baithaopi ba rona ka go goga motsoko le bodiphatsa jwa teng, ba tsena ntlo le ntwana yalo gore ba leke go ruta ka go goga motsoko le go bona gore mo setšhabeng hela jana go na le bomang ba ileng gore ba na le keletso ya go emisa go goga motsoko, mme ba tlhoka go thusiwa gore ba ka ya kae ba ka bona mang le dithuso ba ka bona tse dintseng jang. Re tswalla gape ka gore re itebaganye le bagogi ba mo setšhabeng, e kana baruti ke dikomiti tsa mo motseng gore le tsone di re thuse kganye ya go leka go hokotsa go goga motsoko mo setšhabeng. Bontsi jwa baithaopi ba rona ke banana, jalo go ba rutuntsha hela ka bogone it's also part of go isa thuto e ko bananeng, mme le bone re batla ba bua le balekane ba bone, nna bone ba bua le balekane ba bone gore re rutwe kganye re e tlhaloganye botoka le bone banana ba e tlhaloganye botoka. Re bua yalo mo melaetseng ya rona ka non-communicable diseases le go leka go amanya go goga motsoko le tse tsotlhe tse e leng gore ke ditamorago, gore banana ba kgone go ithopela ba na le kitso e lekaneng gore tota go goga motsoko go ka ama matshelo a bone le botsogo jwa bone. Mo godimo ga moo re na le program e leng gore ra re ke rehabilitation, ope yo e leng gore o batla go emisa re ka mo thusa jalo gore a goroge go gore o ka emisa, o ka dirisa methale e ntseng jang go emisa. Re be re nna le psychosocial support ka gore kana go emisa motsoko go lebega go le dingalonyana, go na le ka ha e leng gore go isa maikutlo ko tlase, ba heletsa go ba boetse ga ba sa supportiwe psychologically le go neelwa dithuto tsa tse le letsatsi. Ke tsone dilo dingwe tse e leng gore ra di dira gore re leke go hokotsa this burden ya go goga motsoko mo Botswana. Men and Boys for Gender Equality e le mokgatlo e leng gore thata tsa itebeletse le go bereka le borre le basetsanyana ga mmogo le basimanyana gore re ba thuse gone gore ba itse gore ba ka ikgapa jang mo go tsone dilo tsa lehatshe tse di tshwana le GBV le gender equality hela jalo. Mme mo go ya tobacco use re na le project e re bitsang Love to Live e leng gore re raise public awareness on tsone di issues tsa tobacco use mo lehatsheng la rona la Botswana. So re dira jalo ka go dirisa media o e leng TV le di radio go gasa molaetsa ka go supa bo diphatsa hela jalo ba go dirisa motsoko. Ebe gape re tsena mo dikweleng re le ka go bua le bana ba sekwele ba ba santsanang ba le mo dikweleng gore ba itse bo diphatsa ba kgone go dirisa tobacco ya. Tota re ka re thuto ya tsena ha re gorogile mo dikolong re ruta basimane re ruta basetsana ka tsone dikgantse tsa tobacco use, re a kgona go bona phetogo ka gore mo go yone thuto ye re le ka go ba bontsha gore o le ha o simolotse o ntse o na le bokgoni ba go tlogela go wa tla for counseling, because ko Men and Boys re provide counseling services tse leng gore re thusa bone basimanyana le basetsanyana le bagolo hela ba ileng gore ba setse ba tsene ba simolotse go dirisa motsoko gore ba ka tlogela le e leng gore kana ditsala tsa gagwe tsa tsamaya le tsone o na le fear ya gore nya me bone o ka re ba gogela kwa kana go na le peer pressure mo youthing. So re bona ba goroga ko Men and Boys ba ta for counseling gore ba leke gore ba se ka ba iphitlhela ba wetse mo kganyeng ya go dirisa motsoko. Lephata la botsogo lone le dira eng fa go tla mo go laoleng tiriso ya motsoko ga mmogo le gone go ruta setšhaba ka bodiphatsa ja motsoko? Mo lephateng la botsogo tiro ya rona thata ke go dira melao e leng gore e tla be e itebagantse le go sireletsa batho ba ba sa gogeng motsoko. Mme gompieno
go na le molao o bidiwang gote Tobacco Control Act o e leng gore ka one o sireletsa thata batho ba ba sa gogeng motsoko. O sireletsa bana, o sireletsa bagolo, o sireletsa batho botlhe hela ba ba sa gogeng motsoko ba ba iphitlhelang ba le mo ba batla go ya mahelong a rileng gongwe ba palama le dipalama tsa setšhaba ba sa tlhakane le batho ba ba gogang motsoko. Molao o tla bo ba sireletsa. Mme gape re bereka le makalana a mangwe, maphata a mangwe a puso a e leng gore re dirisana le one mo twantshong e ya tiriso ya motsoko. Re na le maphata a tshwana le Ministry of Local Government and Traditional Affairs ba e leng gore kana jaaka re itse ke bone ministry wa batho pele o leng gore o ko bathong, ke bone ba e leng gore ba etse tlhoko thata gore a melao e ya diragadiwa ya ka re ntse re e dira jaana. Mme ebile re bereka le ba sepodisi hela ya le gore ba tsamaye ba tlhola gore a mme metsoko e rekisiwang ke yone e siametseng go ka rekisiwa mo lehatsheng la rona la Botswana. Lephata la botsogo le thusitse non-governmental organization di le mmalwanyana gore ba re thuse twantsho ya tiriso ya motsoko. Di-non-governmental organizations ba tsamaya lehatshe ka bophara ba ruta Batswana ka bodiphatsa ja tiriso ya motsoko. Mme ba bangwe jaaka ke tlhalositse ba tsamaya ba thusa Batswana go emisa tiriso ya motsoko. Ka jalo these non-governmental organizations ba dira mo re go bitsang re di-awareness campaigns. Ba tsamaya ba rutuntsha banana ba mo dikweleng, ba rutuntsha banana mo mekgwatheng ka bodiphatsa ja tiriso ya motsoko. Mme gape le rona re le ba lephata la botsogo re tle re dire mo re go bitsang re World No Tobacco Day commemoration e leng gore ke letsatsi le e leng gore ka lone re phasalatsa melaetsa ya bodiphatsa ja tiriso ya motsoko le hatshe ka bophara. Mme ra bo re diralo re itshwaragantse le lehatshe lotlhe ka bophara ka gore letsatsi le ke letsatsi le le obamelwang lehatshe lotlhe. Ka jalo ra bo re joine mahatshe a mangwe gore re commemorate letsatsi le la World No Tobacco Day. Ke letsatsi le ka lone re rotloetsang badirisi ba motsoko gore ba itime motsoko letsatsi le lengwe hela ka tshologela ya gore ba tla utlwa monate o diragalang mo mebeleng ya bone ba ba emisetsa ruri. Batswana betso mebele ya rona Modimo re file o le mongwe fela, mme a re o babaleleng, a re tlogeleng tiriso ya motsoko. Motsoko o diphatsa thata mo mebeleng ya rona, o dira gore re nne le malwetse le makoa a mantsi a harologaneng, mme a re se ka ra dirang jalo mo mebeleng ya rona.